Mare. O mare, ana naka-grocery kan? Ket napigsa ka no dati sumangbay nga bagyo nga kungkunada. Win mare, dagiti la importante ati ginatang ko ah. Awan siguro matatakot sa pasap mat siguro ti paayuda na ni Kapitanan aya kin adamat siguro talaga paayuda na nga talaga tatan. Winman mare, baring ata election is waving, bahala iso na ano kaya napay ti mga bak. Ay win amare nga talaga, ultimo na nukan adata nga kapitana. Ay win angatal talaga. Hamagayam nga natuloy dati pa-curfew ni kapitana dito barangay tayo ay amare. Wing ka no, tawang ka no napan naki assembly idi. Tiam mo naman siguro, ako patpatyan pa lang managiti tao mo dito barangay nagsusuan isuna. Data nga kukwaan na, lalalo nga kagura da isuna. Amman nga talaga mare, kin balitak mare, lumabang ka no manisek marga nga kapitana dito barangay tayo ket. Win or loss ka no suna basta labanan na ka na ni kapitana. Aya, mayat ano ka, nalaing magami nga talaga man ni Sekmar ka, na perdila gaming gapo magamin data nga lando idi. Speaking of lando aya, awan da nga talaga kini Sekmar gan. Jakman amo mare, ta mga nagsinobyanan ni Sekmar ka kini lakainan, oray mo ni insyang nga asawa ni Lando ka, sa bali mo ti kadindinanan mare. Oh, talaga mare? Win mare, di ba nga adiji abroad ni Lando, tinulungan sa ni Sekmar katapno maka-abroad, iso nga talaga siguro nga ni Lando ti magtulong kini Sekmar katapno to lumabang nga kapitan. Kas Joy, sa bagay, no ni kapitana kini Sekmar ga at naglaban ako, mas kay kaya't ko pala ni Sekmar ta nalalay nga at ayong ni kapitana. Adyo lang gamin, agpadada mo gamin nga daga-gatil na. Han mo magkiti mababalaw ani sek marga mga lalaki ata kasi nga rod mo ti galad na mo ti asawa na mo idi saka awam mo ti sa bali nga naibalbalita dito barangay tayo nga nagbaling nga lalaki na no nilando lang mo mas adupay mare ti naipagbabalita nga lalakin kesa isuna. Grabe ka mo mare, siyak talaga pati siya ang magkiniramraman ditan. Win mare, sika nga talaga awan sa bali. Saka seloso ka nung magamin dahi lakay ni Sekmar ga idi. Siguro idi agkab ka problema mat adata lakay na idi kay nilando mat ati nagsangsanggiran na ginggana mat siguro na inlab isunan ta gwapo mga talaga gamin ni Lando. Wing nga ro, makalaglag panti magamin nga talaga ni Lando. Sayang lang gamin ta. Ana, hanak nga inarem idi di napadas na ko mama nga inarap dati na lang to nga Chinese pechay ko. Ata ka man nun, talaga nga gayad tugat ka nga talaga mare. Inta man lata agkapenta pag-urayan ta no adati iwaras na ni kapitana nga relief goods. Naa mare, awan pa'y ti bagyo, alangan mo't iwaras nga mununan ni kapitana dagitay relief goods sakbay nga umay tay bagyo. Kasjay kuma ako mare, sakbay kuma umay data nga bagyo, nakay waras isunan ti relief goods tapno handa nga agpakpakarigat nga giwarwaras to no kalpasan ti bagyo. Ay win aya, mayat ko mga talaga ti kasjay. Hanga balita baga akto ni Sekmar no masalaw ko dita dalan nga kasjay ti diskarte na tatatap no kayatan iti tao sona. Agiwaras nga umunay ti relief goods sun sakbay umay ta bagyo. Sigurado mga bakdata nga kapitana mare. Win mare, baga amno ka isuna, imbag kinyam ta medyo close kayo. Hanmat unay mare, hindi kidiag kape, ta oray na pudot ti panawang ko na imaslatag kape. Intagarudan mare ta, da talaga minin kape ti bang pagpafudot kinyak tatanga pampanawin. Gatol ka nga talaga.